For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Newsfast Karbi Anglong berta kithan jabang nili samika cirong tharpi. Aprangsi berta thepipen arjuitha. Borpung tarapung ahawar school mesen pusi net Google along kapatithang lapen ason tinta warsai pibompu sita ang theke hadak kating thurawe. Long net along Karbi kuki ang bong kacharwo hut apran kedamatumaphan chiki momilur ke kaidon. Kitengsi dok moka long kamteron auditorium hulalong IPHLC kang dangamay kang nipon. Ihumsui desire akar sojong along kachingkoy. 13 boy thalangso Premier Football League Championship kapatuke cheng. Tarapung borpung a school henlo India long rilong kimenai pusi net Google long anta pachithang hadak school ahem lang kachitia hemanta doet school asomar phan midday meal piber than bangatum office do lapen pathwa klam mesen do a school apaisong mesen pualam hei hui ahok ma ahok kali lang iktha lasi ahok pet ahak hikilong japhan Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong mate education atum humri damlote chini dampu anparta hampangasong tumanta humri dami hadak ahawar school mesen pu anong pajumipik ponta akam ke claim kle penang an than bangatum ke ningka nisi pen ipong pong nisi school ahem damchot adontin ausumar tumta ningkan pi ningkan pho arta ahot pensi methang apiapu aphanchi usi bangahem bidun pensi charlie dun lapen penang an atum ke bangahem along hostel chukim dunsi apiapotum joparni sang buponsi phan pen khura pen kapar phang pen usumara phan hormu thondamsi aningkan padam bompusi Robert Terang lapen Fulson Taro atum Newsfast Karbi Anglong long bertanang pali Kedamtang surihini rakethom aningkan Karbi lapen kuki akhai angbong ronthama kachithur dut ahut apran kedam Karbi anok bepo nok bepi atum akar jong sining reng me along akar jong reng dok reng ni pen ke dodun longji aphan KSE longnit aro kaskom mate kanjas dikom lapen karsa inglong pho aro klembang atum chingrum pet pen sai angdeng chepatir pi ponsi karlitang nok bepo nok bepi atum aphan kacheke moamelur ki kaya sai angdeng pangcheng ponsi KSE longnit head branch amaipu jiten singnar ahin pen mai charipon Kachikimo amayalong KSA Tiripi akong chunbang thangsing timung KSA CEC Organizing Secretary Raju Inti Kratiripi amaypu Biman Kro Karbi Adorbar lapen Mondol Be APHLC Singhason amaypu Deuri Terang Inglong pho Singhason Khonba Mon ahawar Kaskom KSA Karsa Keongdung Klembarim lapen Kithekere Cherok tok abang pubang phi atum chetong dun si ason bidisore chethan chepare pon si ingsam jin pen kachekemo amai kepachuna birta Newsfast Karbi Anglong birta long dun dang munida khai kai ta mon sam ser inang ji munid ang bang ke char bol pomte anisi munida khai pote humanity masi tu virkok ji asi kuki punon di masa punon itum khai barim pen ilong khai sodam itum kaching hon masing nang ji Nasini lapangso pini kachikimu
arni pen message ki pada mang tu la mo ki wang jilang ni itum kuki punon di masas nagas no itum jirpo jirpi don rap teng si itum dunang ji itum monsam si kar I prong te itum monsam teng si itum kido kitha ka chi ki sa dunang ji lalu prong te itum choklem chodam putame itum ki pa prang don pang si itum bori bompo te itum inglong so kuki punon kabi punon itum inglong so tum ke pa pitun pup so si itum kapek indian adet asu pang badam no te itum pa pitu ba khai puson si itum bang mainstream indian tum ke ijong pon kasi itum Manja Pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Socheng Dhenta constituency alo Rongagora along atumi Bharatiya Janata Yuva Morcha claim bangamai kangni bangso mailong BJYM Maipuri Tuteron Maichepahem Phupon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong PP Aluhi Amanpen Chetongdun Anparta Socheng Dhenta Maipu Semingleng VDC Chairman Borodson Terang EM Kachirong PP Asopo Puru Terang Lapen Prek Jam Aluhi Sarpo Ongdongatum Chetongdun Pen Mai Ing Samjen Pen Pachun Pon District Pen Nangidun Vice President Socheng Ronghang Alang Lita Vote by Ni Pen new voter registration apa tha tangkai lo lapen lada pini amailong koson se BJYM strength cepat donai ma angton pen alai tu miri tu nang tangkai Mayalong EM Kachirong PP kaning je pona tengke development aputha ke claim ponji lapen tower school dolong hei huita klep ponji aphan sideng pon etlo pusi rata thengno lamchak chipi pon rongmong wepen jersong inti Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong atok anukidu arat jasemet PWD lapen PH asai henlo akar ike thenai laso ajoine sarkar pen panongsi lahaya ki sungpen kapa jok ponji aphan pura aningkanwang konsil along kuti atangka nang pale puke majok ta chini pame lake kimesen akacheleng ato waraphan lapen kimesen kijulanglang award sayaphan lapen kapre ki ongdung government pen sai ke dengpon dokok apita rong rup ahawar arlo kenon puta kaching thur angthek avelang bonta wotiruk po ingnegle po hanserong pangpharli po pu karbiasar lamthe ason si nang mandetlo athe election apor nang le lote ason alam thulam dok lam chakpen by ponpo pusi nong 18 lumbajong MAC constituency ahawar kedo kaboche barim thektik manja adung het kedo don phokep sosi manai terangarong lapen dong thewang don flikep sosi Chandro Bahadur Lama Nepali arong kedo araratu kisung ke boya puthak Newsfast Karbi Anglong anu lam thejai rinti rong kedo araratu chingrum si thurpak pen mithang towar ke dam ke bang atowar kita kasai sitame klempon pua birta longdun jada sarkar sitame bang pola punang pacu bai chotiti non bang ke majok sarkar noi bang lo tintun ka hok pe do ke la towar do long lang lai bang ke min sot lo non nang thek long lo sa tom nang thek long he lap to anak idu ka ki sung ki boy ni litum isto tun e punoi osomar school ki charli punoi exam ma hosita me lang ke thepen pong ke purikha pidunun eda titi rasta saina हामी अब यहाँ फेमस जंगलमा बस्ने यस्तो रस्ता छैन नानीहरु स्कुल जान्छ दलङ छैन আমার বিমারি যোনটো লৈ যায় আধা ৰাস্তাত মৰি যায় গতিকে আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই আনি লাগিলে আমাৰ ৰাস্তাটো ইয়াতে লাগে আমাৰ চৰকাৰবিলাক চাই দিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে নিউজতে গ'লে মানে দেখি পাব আমাৰ গাঁৱটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা আর রাস্তার উপর এটা দলং কাঠর দলং হলে আমাক দিবও লাগে ana ningkan pen noneli tumta ko an noneli tum ningkan likep bak arta ta kili thupo sita neli tum bihek pen asong se thek long bom lo ta neli tung no ki sar pi thulo ang pare ki thi thupo anta non puta la pon si do be alo yo a dolong ta thek long le lo a toar ta thek long le lo thangna ta thek long le lo angke noneli tum asoma to oi phak ta konon jok piso Manja Pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Amri hawar umpanaya rongameka rovelin phangcho ahemasor kajir hansipi alang liningkan kre phokiso ka chalongpen kedamtang Guwahati Medical College along chiklojon thom radatum lapen local leader Elvin Teronatum kachirap chetopen ajok Guwahati Medical College along an se kechelangpon bomlo bonsitame keso angthek pangthek thik the
ajoini lapen tangka kadure ajoini hem chewang nang koklo bangso pi non puanta si kachilang jia phan awarsa avidat lupu lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen amri MECD aping maslai lapen local leader setuma phanta kirap kachohang pon kirap jia dim mobile number 6901685494 lapen account number 742101005369 along humri pen kirap ki pijia phansi chuningri Karbi Anglong CM CM Sar Tuliram Ronghang Jinam Ronghang Bogok Local MDC Maslai Akihai Okay Lapen local Lapen dak local Local Kecegeding Cuma Lapanta Lapen Lapanta Akira Kuchang lo umpanai pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Piniada porphai kepra minute thongkep apor malam ihu Maruti Swift Desire agari kimi AF tongkamukam pen hojayanat kedam bom ahut aphit pen humnia bike kapachak hektik lapen kacheng bai pen overtake kn kaphiri mi mejok kar katewarabang bike atum nangkirudun po ason theklongsi men bike aphan kerai ajok Sojong Don Bosco School Lepo Polong Tuar Pi Akung Afisari Along Chewardam Lutlupusi Katewarabang Chethan Kopai Kemi Gari Arlokido Katewarabang Inudbet Sita Thang Thilang Lapen Bangso Kachengkoi Alam Arjulong Pen Adimaklong Dongkamukam Outpost Police Atum Palidun Pen Kinang Ji Asayamu Dengpon Jengkha Pen Pavitro Kathar Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong 5 Nong Rongkhang Constituency Arlu APHLC Asong Kongchun Bang Prevention Teron Lapen Anthony Phangchu Organizing Secretary Atum Pen Mai Chapahem Phupon Pen Mai Along Kidamtang Suryo Teron Mai Phu Adim Puthot Niphai ECR Ni Radatum Chingwai Si Waisong Terangaphan Puthot Akimi Mai Phu Pekpon Thulo Lason Si Vice President Junis Timung AGS Matthew Phangchu Atumaphan Akimi Arpu Pekpon Thulo Lapen Bangso Amayalong Amatsi Board Committee Akimita Sengpon Thulo Mai Phu Joiram Tiso Kongchun Bang Ang Tong Teron Vice President Longki Phangcho AGS Timothy Teron Labangso Amayalong Chophapon West Karbi Anglong District Committee Women Wings AMIP Anjoli Ing TP Setame Chetong Dun Pen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Kheruni Pen Bransing Teron Newsfast Karbi Anglong Japra Langso Cultural Complex along Wopong Poling Atum Sarupathar Youth Forum Aro Keseng Pon Labangso Mayalong Sarupathar Youth Forum Rongdo Poling Amaipu Sivo Rongpi Pensi Mai Charipon Aduntu Advisor Board Ahin Pen Chetong Dun KSA Maipu Simian Rongphar Pen Rong Rup Kaching Thurapu Thak Lapen Kaprek Sorkar Pen Kilong Nangji Ason An Kilongji Apu Thak Hai Hui Setami Pachini Pon Rong Rup Arlu Tipurunde Kilong Dia Sondu Pik Laso Puthak Nilitum Surubutha Youth Forum and Bemasap So Katorado Lasilaso Surubutha Youth Forum Kiseng Pen Sinitum Radrup Jingrum Pen Si Isiaki Mesenje Pan Kilang Pan Hutai Setami Nilitum Kinkang Kachi Georgia Pan Pooling Center along Setami Rong Rup Arlu Pinang na Kisung Do Laso Kisung Kicepat Jok Dia Pan Nilitum Dak Surubutha Youth Forum Hin Pen Si Charge up pet purpose. Bangso Mayalong Bang Ingkoy Atum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Wopong Poling Ariso Ejang Atum Setami Labangso SYF Aro Keseng Pon Ke Mesen Lopusi Ningje Pon Saphapani Pen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan time ton sina Come one, come on. Langi TVs Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVs Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
takang ton pen nang jiroi thulo. Atumi harokhat LAC ang kangalong FHLC asong klembang ang bongkoson si song aprang ke ponjima lapen 6 dul ajakong ke othip jia putha dogmoka longkam tiron auditorium holalong ke senga mai kang nipon bangso mai long jia kathar president central committee sarkiri rongphar secretary central committee suren kramsa president harokhat LAC rupi singh tiron secretary harokhat ALC Protimaing Hipi President Women Wing, Ritu Kram Sapi General Secretary Women Wing, Sonju Teron Secretary Youth Wing Atum Pen Chenglok Ongdung Sai Klembang Atum Chitongdun. Assam Government Agency Atum Ilitum Pan Kopini Pen Aprangason La Tribe Atum Bong Kachepe Up Kachepe Tika Pacheperi La Son Doji Nak Arjulong La Sinitum La Solam Cheperi Kadu Veta ceri hor nangi sta ceri hor nangi pura ka pheri do thu clip lo te la ke hala kahi nu tum ang ke la our side long to ong tum population ke nangi non nanti 44% Karbi di la pen inglong so chelang pet lo te 55% inglong song bong ngi che chok che theng lo te ili tum ke rem lo anan lo kai NRC long amen ka via tum $160,000 bong ali hindu tu Bangladesh pen ke wang hala tum da Karbi Anglong do pusi pulo hala tum mangai ke toya kang ke council tum da claim pin lang non anta nili tum garjulong ke claim ji ke toy ji gali alang li tum phan long le si ki pitulo pusi arjulong kachini helo ja kong popol nili tum mangai munit tum man ka pachini ji munit tum pulo te lagai rotoning tia matalo alang bhan ta ni pachini tum la tu ke tuition ping tum lagi awak alam Tokmoka pen longkiram tiron Newsfast Karbi Anglong. Borjan constituency ang kang apartment PMGSY Surihini ra Krisel Cap Lapen Surihini ra Inkoy apartment pen Tower pen dolong Selam Pangcheng Bomlo Tower ajakiding 4.5 km Lapen Dolong Hihi Labangso Tower Lapen Dolong Tanglote Ongdung Arong Kedam Kebang pen Chenglok Chojor Cholan Aphan Ake Joylong Ponpo Lasonsi Arongamen Bokoram Timung Rongpi Rongthom Sikari Kathar Khoyasing Be Ing Hiarong Teron Arong Aratatum Cheleng Longpo Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Kabor Ipona Joksi Labang Sorong Kacheleng Aphan Tuar Lapen Dolong Salang Pondo Lapen Non Kidam Kibang Lapen Chojor Cholang Aratatum Akejoy Dopon Po Pusi Ongdung Aratatum Jethan Pon All Assam Student Union Karbi Anglong District Committee Tumpen Chepatir Piponsi Peninganingkan Top 10 HSLC HSSLC Asat Langalong Kilong Donatumaphan Asu Pen Shruti Jain Lapen Alindita Kalita Bahini Aphan Ahemalong Karchodam Bangso Karchodam Ahut Principal Lapen Asu Karbi Anglong District Committee Kongchun Bang Sorjon Hansi Dunmaipu Sayamanta Gogoi Lapen Klembang Phubang Phetum Chetong Dunsi Archodam News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Amri Hawaralong non pathu bom football tournament me senpen pachun ponpo Lapen hin Rambeng Ramphang ave pusi pherang kyangnu jaidun alang litum kabor ipen aluhi ke wanpen Amri arlu kapathua hin aprang anat kengkam kache Georgia phan akerablong dun poputa pachini Lasinon ke wangji Phaikunia Chikloni Phaipli Arni Bangso Football Tournament Angdung Kiti Along Dr. Biswajit Basumatari Dean of LNIPE Sonapur Dharmakanta Mili Director of Sport Assam Lapen Manoj Mahanti Coordinator of Kreda Bharati Northeast Region Atum Nangche Tongdunji Puta Pherangkeangnu Thanpachini Anparta Kewangjilang Matijong Achiklu Krida Bharti Pen Patir Piponpo Lahai Angbong Football Hockey Tennis Archery Lapen Kabaddi Pendanglok Free Coaching Cheklojon Trok Apartment Assam Olympic Association Pen Piponpo Puta Pherangkeangno Pachinilo Kecho Kijun Pen Danglok Kedo Kethak Anta Kejoy Side Loputa Than Pachini too. So first of all, I would like to thank our media friend for your being with us. So on 4th of November, we will be having closing ceremony of our tournament 2020 from Krida Bharati. So that day, renowned person will be coming to on our place. So like Sir Professor Dr. Biswajit Basumatari, he is a LNIT Dean. He
he will be there with us on that day, and at the same time along with us Dharmakanta Mili, sport director of Assam, he will be with us on that day, renowned person of Assam. So we are very excited. On December there will be 6-month coaching from Krida Bharati with the collaboration of Assam Olympic Association. We are focusing for 5 games like archery and boxing and volleyball, and like 5 games we are focusing. So those who are interested on that game or to get coaching, everyone be welcome for each and everyone. And we are very fortunate, the people of Amri, there will be in Umswai area, there will be there coaching for us. We will keep coaching free through the Assam Olympic Association. And also I'm very happy to tell you there will be here free accommodation and also fooding will provide. Kumpanai pen Perangki David Singteron, Newsfast Karbi Anglong. Baithalang so Sport Association atum pen patir pipon si atumi football kapatu pangcheng pon bangso football chepate pon amayalong 20 nong Baithalang so MLA Dr. Mansing Rongpi alhisar po aman pen chitongdun anparta 1 nong Dwar Amla constituency MAC Prabhat Chandra Taru Baithalang so municipal board chairman Chandra Ronghang pen danglok penang an kithegiding atum chitongdun pen anparta bangso along Baithalang so public auditorium hall 20 nong Baithalang so MLA Dr. Mansing Rongpi lapen 1 nong Dwar Amla constituency MAC Prabhat Chandra Taru alang litum ari dengpen ing pupon lapen laso hut puthot football players atum chinglu chingthi lapen dressing room ahem ki kimponji aphan anujok sompon wothadlang sopen Rajen Ronghang mohor nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong pinia berta lansi pajudlok dumi thakni kardong